sodelovanju s prodajalno Art smo v Evroparku že drugič organizirali največji kreativni teden v Sloveniji doslej. Well, I travel a lot and I teach a lot, and I have to say that this is a very unique event. To have so many teachers in such a beautiful space, teaching at the same time, and welcoming so many people to share in this creative experience is very unique. V prvi vrsti bi pohvalila kreativni teden, predvsem Mihaelo in Primoža, ki sta v Slovenijo pripeljala znane ljudi iz sveta na vseh področjih, raznovrstnih, in se mi zdi, da vsak nekaj najde zase in res vse pohvale.